Gwatinde gicanja kinene kanitha-ini wa Christ Impact Church Roiro County ya Kiambu. Thutha wa TikTokers hamwe na arũrũngani matiganĩte kũhofaniria kanitha ũyũ rĩrĩa gũthiaga na mbere na nginya arũmĩrĩri arĩa megũthiaga na mbere gũthoma gũkũ maingatithio. Watu wa TikTok oye! Watu wa TikTok oye! Magĩtetia ciĩko cia hũra thoni iria marauga atĩ cikoretwo cigĩkwo nĩ mũhunjia ũyũ ũrĩa kũrerĩkana atĩ nĩ akoretwo akĩhama imwana kĩmwĩrĩ. Kocha Lady Jacqueline oye! Kocha Lady Jacqueline oye! We want justice! We want justice! So kama pastor atokei tunapita na hii church. Unaelewa? Kitu kingine sipasi ameita masanse, si amewaipigia simu. Hawa masanse ndio tunafaa tunawaambia wapigie huyo pastor akuje kwa ground. Tunataka kumiti na yeye. Juu kila mtu ameona huyu pastor anakula watu matako, mapasta zake wanakula vijana matako. Sasa venye tunaongea hivi kuna kijana wa 19 years ako na ukimwi saa hii na amepewa kupitia matako. Tunaongea nini? Tunaongea nini? Hata gava ikiji-involve na hizi Land Cruiser zao wanaji-involve kwa justice ama kwa injustice. So mimi nasemaje, kama wewe ni kijana, kama wewe ni dem na unataka kuolewa na kijana mwenye akuli nyuma, choma hii kitu. Chomeni hii kibanda wase. Sijui umekuja kudu nini, ni sinema tumekuja ama tumekuja action? Juu tulielewana ni action. Nimeingia hapa one man, nikatolewa nje nikarudiliwa jacket, si ndio? Mbona nyinyi wengine mjaingia? Niko na idea mzuri. Na unaona venye Sakaja alifanya? KPLC walishindwa kulipa. Akaenda kaleta gari ya Mavi. Mimi naomba watu wa huku mchange kutoa Mavi kwa choni 8,000. Tutoe Mavi on Saturday, tuangoje Friday waingie kesha. Saturday tumwage Mavi. Kwa sababu ukitoboa kijana mkundu inamaanisha nini? Inamaanisha hana brakes, si ndio? Sasa tutawekea huko ndani. Welewe kukosa brakes ni nini? Watu wa TikTok oye! Watu wa TikTok oye! Kocha Lady Jacqueline oye! Kocha Lady Jacqueline oye! We want justice! We want justice! We want justice! Na kama ni mwanamume si afike basi. Mimi hata javaa ngoza by the way. Nilikuwa nimejipunia. Yes, gather cia mwanya muno mururi wa Paxson TV nemwe kwa makuma gukundu gukiokenia taro iro gukone county ya Kiambu na ndemwe kwa makuma kanitha-ini wa Christ Impact Church uria wakorwo kihofanirio ni aikari ndemwe na andu matiganite ta TikTokers aria makorwo magioka kanitha-ini uyu na makorwo makihofaniria magitetia muhunjia wa kanitha uyu uria marakorwo makiuga ati ni akoretwo agika ciiko cia hura thoni uguo niguo ndakorwo ngeigua amwe makiuga na thaici uguo otogura akorwo kiona kanitha ni urikitie riu kuhuragwo na mahiga ni rona nginya icio nĩ njũraga mũrori wa Paxson TV ũngĩthie nginya kũrĩa guo thĩinĩ na mũhuri wakwa mbica ũkania nani wega ingĩkuonia nginya gũkũ thĩinĩ wega indo cia iria ciuma gũkũ indo iria ciuma thĩinĩ nyingĩ nĩ ciakorwo cigĩkuo nĩ amwe arĩa megũkorwo makĩrũrũngana na ũngĩtua kũrora ũtogũra akorwo kĩona mũrori wa Paxson TV kanitha ũyũ nĩ uma na arũmĩrĩri arĩa megũthiaga na mbere na gũkorwo magĩka kĩndũ gĩtagwo megũthiaga na mbere gũkorwo makĩina tondũ rĩrĩa gũkorirwo gũkĩingĩrwo gũkũ ũguo nĩ kũina mekũinaga no ndikĩrĩ na ndikĩrĩ wega kana mũhunjia nĩ akiuma kanitha-ini uyu no nĩ gũkiuma na arũmĩrĩri arĩa makorirwo makĩrutũrwo nĩ arũrũngani na nĩ wega ngũmenyithia atĩ thaa ici ũguo nĩguo maũndũ makĩhana maabitha borithi makĩrĩkia gũkinya gũkũ ũguo nĩ makorwo makĩrũgamia andũ thaa ici no nĩ ndĩrona andũ no maragĩthiĩ na mbere gũkorwo rĩngĩ magĩikia mahiga no tũguo ũrakorwo kĩona mũrori wa Paxson TV andũ aya marakorwo makiuga na arũrũngani marakorwo makiuga atĩ kĩndũ gĩkĩkaine ta justice no nginya ĩkorwo ĩgĩ-prevail na ithuĩ tũgũthiĩ na mbere kwamba kambĩ gũkũ ũguo niguo tutigire ntwa kumenyithia uria maundu makihana ungitwa kurora mwena uria ungi nirona andu no magithie na mbere kwa bakambi haha uguo na tugutigirira ni twa kumenyithia uria maundu mekorwo makiyumiria imwe kwa imwe thaa ici maabitha borithi mambite kambi haha uguo haria arurungani maragithie na mbere gukorwo makiuga magithie na mbere kururungana urio kundu ukiokeine taro iro na kwa sasa nataka nibadilishe lugha kidogo kwa sababu naelezo ya kwamba tuko live mpaka pale TikTok TikTok High Court of Kenya tuko live na tuko hapa kwa kanisa ya Impact Church Roiro tunataka kuongea na one of the officials wa pale nini High Court na atueleze nini inaendelea siku ya leo. Tusalimie pale tuambie majina yako na nini inaendelea leo. Okay, thank you so much. Kwa majina naitwa DCIO Jacqueline. I'm one of the officials pale TikTok High Court of Kenya.
Siku ya leo imekuwa siku sad sana kwa raia wetu wa Kenya na wana TikTokers because there is a case ambaye Pastor Peter anaitwa Prophet Peter K amekuwa akidhulumu vijana. Inasemekana kwamba yeye ameweka vijana wadogo alafu anawarep. We have enough evidence. Kuna watu wamejitokeza pale TikTok na hii kesi imekuwa ikiripotiwa. Kuna wale watu wamereport like 2 years ago, kuna wamereport 1 year ago. Zimeripotiwa mara mingi. Kuna OBs mara mingi sana kutoka Nakuru Central Police Station, kutoka hapa Nairobi Central Police Stations, na hakuna action ambaye serikali imechukua. That is why walichukua hatua kukuja pale TikTok High Court kuripoti kesi yao pale. Tuna deal na kesi ambazo ni tofauti na tunasikiza kila mtu, na huwa tuna make sure kila mtu amepata justice pale kwa TikTok High Court. So wakati walileta kesi pale TikTok High Court, mimi kama DCIO wa hiyo TikTok High Court na officials wengine na lawyers wengine tukisaidiwa na Honorable Mike Makarena tulifanya hiyo uchunguzi. Evidence ikaletwa mbele ya koti, OBs and everything, medical reports from different doctors and everything zikaletwa pale kama evidence, na ndio tukajua kweli ni kwamba huyo Pastor Peter K na wenzake wanafanya hiyo kitendo kwa vijana. Yeye ni gay, anakuita mahali mnakaa kwa gari, inasemekana ako na van ambaye viti zimengolewa huku nje, na akikukaribisha pale mnakunywa soda, amekuwekea drink. Ukibleki ama ukilewa, ukilala, unaamuka kama ako nyuma yako. Kama huyo mmoja alisema aliamuka kama anamfanya huku nyuma, na ni mwanaume. Mwenye alimfanya pia wa kwanza mwenye alikuja anaitwa Pastor Ben, ni pastor. Huyu prophet alimdhulumu pastor. Alimudraka akamwekea dawa, wakati alilala akamuingia huku nyuma. Ni pastor. So wa pili si pastor, alikuwa mtu wa tuktuk Nakuru. Alikuwa anambebanga akitoka ministry zake nini. So huyu mtu akasema wakati mmoja akaniambia twende tu have fun, tukunywe. Wakati walienda kukunywa akawekewa drink, dawa, akalala. Lakini aliona hiyo gari haina viti nyuma. Akamwambia kama unasikia kulala kuna mattress hapa, ingia hapo ulalelale. So huyo kuingia hivyo akakujisikia, kwenda kuamka akapata ako nyuma yake anamfanya. So ameleta evidence zote, we have all the evidence, na police station tumepeleka hizo evidence na tumecall Mike Makarena, Honorable Mike Makarena alipiga simu Central Police Station Nakuru, akaconfirm hiyo report iko pale, lakini hakuna hatua ilichukuliwa. That is why TikTok High Court of Kenya imeshikana pamoja. Agikorwo rero rugano rwo kumwena wa TikTok ona kana kumwena wa Facebook, ungenda guthii na mbere guthikiria rwothe uka haria thiini wa YouTube ya Paxson TV. Origi ungenda guthikiria rugano rwothe uka haria thiini wa YouTube search Paxson TV.